Long live Zindabad, Zindabad. Lake ini tum kadu beta cini lo nono tu bang lang perang kang long niliphan nang cerap nang citu matik kang hon nang cip nang gipi labang nili kadu be ong dung tum na cerap nang citu don pon nili corupar lo lapen ke pini bang ke kadu be bang ke ang ton mat ke nili nang padun et nang dun et nang nilang ti tum ke none prang ke klemi se aja kidilang po masih kata gue itu mana bang kayak sabso kayak khang bang ini tuh lo tapi ini nomination ke file long kata gue na cerat na ceto dun pot kata gue lang ferara apa nili kata gue itu mantan nili ini nggak klong pen curu pajir lo lah kang honang kipi dun pot lah pen gak nili itu lam gak ningje kang tunga bang kelalo lah so akan cerat ke ceto ke ini tuh teglong dak proje ladak lang ferang kang alon ang tanpen abang pu ladak election nang cepate dun ajo ini si aja atau ning duklo lapen ke ning ke oi ning ki pung la son do pensi ni lipan ka do we ladak lang kerarap ka do we na cerap nang cito dun posini li ka do we choro parlo lapen ke bang jilang hotel na ka do we ra panta ni li pung tu ipugang tu nga bang lalo ke bang jilang postume mo pen pola ma velo pini bana bang ile tum puthi nangji je ang tanpen ke bang candidate bang lang perang changlong nang nik si nili jong dam tu ta thelam na harju po aptang ang tanpen ke bang candidate lot komat afansi ke jong dam iklang ni kali nili ke pudama bang ke kapre a constituency long ta elitum thek dun no no por hut 4G ka kaching thur atum ke thek re technology pen dang lok ka tu go be ke kam ka jor hut si pinia nia bangke cinthong long son son ta hadakan ta long local candidate nangji pulapen kapre a constituency long ta local candidate nang tu nije hangjo huda bangsi langkhera long bang ang tanten tiket nangji pi bangke lake ningduk ni lam lo asini ligi pudam kang tu bangke ke bang jila hoda la lason nang claim daji asini ligi pudam tu bangke ang tanten ke bang candidate local candidate kali apa ini tum lang nangji lapen parem beg nangji kusini kado function ni ladak ethelam nangar jo iget po nang le abarim songin koi ra pli songja po lapen united curve student association songja po mate amai phug lasi kopi ajoine mate kopi apotsi nang le la political lalong kebang nang kok alam the puthang bang lalo ilitum kadu beta chini lo ilitum akache songa puthak kadu beta isipur ki moson se dolo hala soke che song mamputa kadu bekar biarat kar benglong tum teniune te khe reng nangji det longri reng nangji ko men pen ilitum che song lo hala soke che song hut abja ka ki un e bang ke implementation a padalong ki un e det ti a joine ili arlo house long dun long le da joine penan council long ke thek the to mavan ka pa ha joine penan council long ka chini ne to mavan ka pang ne joine si non itung kar benglong autonomous council long akimia rules silam nangji ko si schedule long arona teng pen hala so rules anta silam le detlo hala so rules ka silam ji aphan nili tum chisong pon lo hala so ka chisong kar benglong kar biarat kar benglong serang long kapaman ji aphan nili tum kabori kondo hala so kaboria teng pen la tum council tum nang klem pede rajoni si piningan ke di ningkan drug sosi nili tum chisong lo kinam tang election ga do weta paret ta nili tum jat inje dunde tap pininga bang ke nili tum bang ke laso ka jesong bang kamsila long lut pensila so puta ke claim unji ku ben pesini ke kam si jorlo
tapi halah so kaci jora long jaga part ke unlo pressure ke pipen unlo wai pit post me implementation part long ha ching khang lok ti asila so jone se nilitum kini ke kama bang ti jona ko tante labang su non ke dobom ba karjab dun party long pen an kinang li kumar pen si strong opposition bu ki hokon nili pudam itu bang ke lake majokta pan strong opposition kali national party long do non jitu Congress punon BJP tu punon the kopi posi strong kali pu bangke ladak langfera ra chini je local candidate sinangji pu ang tampen ke wanga candidate nang ni tu kasi la so puthak pen kadu we yuda tu non kitu mi ari so jang tu thurpak pen dosame la so reply bang pivek ji la pen ke pivek nang posi nili kadu we phana chini pu tante nang le kopia song pensi ki thoro la pen nang le election along hala vote ke jog na symbol la bang kopi nang lalo nili tu ma bangke non amat ke independent ben sit furjuni ate langferang kanglong Congress BJP phan kapar MG pulutangte national party tu man paremi pulutangte ladak ACC pen thurmong taune APSLC pen thurmong taune ladak ekla evet kaching room pen independently kapre ka political party long pen kewang pen ekla evet isi engkleng isi do pen si la so podak pa hai unji pusi ili tung gado be chingwai chingsai pen si nona bang ke songwe pen si nili thurdun po la pen ke symbol bang ta la ke open umbrella maten nudeng si ili to ma fan na bang symbol nang patang po kon abut pen ke hai ponji phanji jisik lo sa la ke nili ongdung abut pen si long po modern ni non gachinia teng 20 plus abut long pen si nili hai pon po pusi nili ning jithe ini hadila bangso council ke election haidun det bade nang lilang phera than kopi ke claim ponji nang yang bak sik dolo nili ke cheng sia bang ke lalo unemployed a problem ke solve jefan nili bo iponji la pen ke unemployed dopik lo itu mi arisu e jang atum ningkan ke lo itum deprive ke cheng sia point bang ke la helo ningkan ke deprive lo athe ningkan ke balong pusita me hinut not bakta mesena sakuri lasan kelong do nave lasini ki pukang tunga bangke keceng sia bangke unemployed problem kesal ponia pan bori pompo la pena duntu abangke lalo kar biang long rong asar atu melo itum udah melo ploteng te rong along bangke kacari kacalon lo asi rong asar atu maphana bang arong tin aham ren mate cingwai cing saya ahem kikim poni fanili bori pompo la depen na philo plotang te bila pen SGB a hamren abang kikim poni fanili pen bori pompo la pen adun thu bangke bomrui tu hangchorong construction RCC bridge ka selam ponji fanili bori pompo la pen adun thu bangke barilong tu patra disa hala data mangta RCC bridge ke selam ponji phan bori po tapi langferang kangalong atokanu towar kilele ke hinu ke ba kado be la kapatang poni phan bang nili bori pompo lapen nadun thu bangke ladak kaprek aron adhorom dado lasi nili pudam kang tunga bangke kaprek community atuma phanta nili nam ghor long taho mandir long son taho rong ke athan taho lapen ke kaprek la aron kimia dawan taho lasan ke paching thur ponje phanda nili pen bori pom tante la klordong atwar bang penang an kahai no do la so puthak kopi si puji nang li nili ki pugang tunga bangge lalo klordong atwar puthak ke damtang aningkan bosita me lake selam tang ateng officially ke ili tum rada tum non ke thurnang ko te ke damtang aningkan laso atwar silamelo silamet pen tangka da choel la sikado beta la so reply bang finaing la ke non do boma government atum ke claim aja ke chokapang le majone masi non puanta atwar condition meme dalo la pen ke nili ki pukang tunga bang ke hai lo pludang te kludung alam galilo kludung bang ke direct hok dak terang rong toklokan pusita mele ke sila ponji pan bori po la pen ke kludung alam aku ME school anda ME school ke high school level an kapat doji phanta ihin ben bori pon po kludung det kalilo la pen ke education system bang ke ana bang ke meseni phan kapaching thur poni phan ilitum lang terarat kado aphan ke messenger phan bang
kacing thura mo bangke educational system ta school penceng lo kikle ponji fani libori pona la penke ithela ma bangke lalo non do boma government to ma bangke education system along ta ajak interfere ka kuridu na bangke sining duk me melam education system along bangke non gela son se ke claim lo SMC do ko pe na phi kaching thura mo claim ji kadu go ve SMC atum se ke claim nang ji ta non na bangke mane ruling do ko women pen mat ajak interfere ke claim do na bangke ningot piglo la pen ning do piglo ke bang ji lang hot pen to sita me la ke SMC atum ma se hala soja kong ki pitang apot aron teng pen ba che claim ye phansi mili intention ni ko